Wayland zusammen. Oje, je bugat le meilleure Aure per judo da Balapoi. Aber ko fa ensetzt not. Scho wenn das immer in paar temps, de mira de neu colpire normal giug del mond, venien somma. I ven um nada mein dech, ki deven schon a China, avon varga 2 milions, se chesse millions ko Balapoi. De letzt temps, enton se gira un po contantas reglas, sco conus un conoscin oz. A Londra, la capitale dell'Inghilterra, hanno fondato avon bunament 180 ans un prim club de Balapai et egratschket les regles. La febre de Balapai è veni de tocken cauternus. Ed exact avon 100 ans hanno fondato il FC Domat, il second veil club del Grigiun. 1909. In una cifra fece importante per FC Domat. Lui ha nominato mai in persa messo insieme ha fondato il club de Balapai. A questa fin di anno viene fatta fiesta a Domat. Fiesta sul Jubiläum de 100 ans. Eine spezielle Zahl ist die erste Zahl, die 3 Zahlen hat. Also ihm hat halt macht jetzt 100 Jahre. Ich freue mich einfach. Ein Fußballclub 100 Jahre. Für einen Fußballclub ist das schon viel. Hey, seguir bem que dá nós são 100 anos, esperamos per ons de play. Adi musa que a luvrau é bem de vós ons, que a dinga vai o jeut kan gidau a fat, adi sei wenn das will so vivre, weil 100 anos. Ja, der FCM ist also sehr alt und ich kann mir nicht vorstellen, wie es dann da ausgesehen hat. Schon deine Jahre. Oggi ha il cor di FC Domat le 3 plazzas de Balapai alla casa del club. Avon bien 80 ans, qui FC Domat veva festival luvegnavel anniversari in quels malets cau vini fais. Scoins vesa bain, vevi lu mo ina plazza da Balapai, allas proximas casas del Vic erano un toc naven. Esce las pli giuvnes balapaistas ed els pli juvens balapaists se legan chance la fiesta, val il club per els ambiada pli. Am schönsten ist für mich die Mannschaft und wir sie zusammenhalten und besseln und beschützen vor anderen. Das FCM ist noch richtig eine gute Mannschaft, die beste Mannschaft. Mir gefallen meine Freunde hier, das ist wie eine Familie, so dass es traurig ist, dass sie dann füreinander da sind. Ja, wir spielen halt zusammen und haben viel Spaß. Plager han seguir tot les 13 juniores ed ils juniors. Ma col schaffen sulet ai si bo faig. Per quai ai FC Domat creau in codice plein exercicis che gida de preparat trenaments che fan bo mo schaffen, ma beim begegge si pass per pass als proxims stars di FC Domat. Lu Motivation steins bo pli schwer. Ich möchte mal Fußballprofi werden. Mal Fußballerin werden. Einmal Fußballprofi zu werden. Die Chance ist jetzt momentan noch klein, aber ich hoffe, ich werde einmal. Ja, also ich will jetzt nicht ein Fußballer werden oder so. Einfach, ich mache Fußball halt so aus Spaß. Dass mir halt einfach Spaß macht, der Sport. En ils de vos genons ai biasini daus la plazza de Balapai a Domat. Per exempel, la Bala. E els pipins che han gesten schiet, uon il cenavalon di FC Domat, cresce schon os in a causa, poi schon a dina stata tutina. A fascinazione pil sport Balapai. Forza was je faig stem. De per tot nu kins va a spaß, weisins personas en camises con gravatas, a frisures perfectas, che penden wie de placats. A bumoleu, quels omens e quelles donnas con in risi les lefzes, weisins momentan e de per tot e les gazettes. Sin social media. Mon sa de co. Tutte quelles personas, politikers e politikers, fan reclama per sai. Perché? Es lessen che lur reclama è usce buona che altres personas cernen ad es. In Svizzera dae bleras cernes o elecziuns. Politikers ci lessen discutare e decider su da qua ci capita in lur comune, da quest ci lessen lavorar pel cantun e da quest ci lessen da fatta lavorar per tot il pais e discutare e decider robes ci pertocan tot la Svizzera. Per quai vai anem pel 20 october.
Quest'anno hanno 100 persone da tutto il Grigiun deciso che lesson ir elettas da altre persone per lavorare ante il Parlamento a Berna als prossims 4 anni. Per quanto a ante il Parlamento be per 7 Grigiunes e Grigiuns ston las 100 persone far bocca reclama e dare in öl. E qua costano schurma raps, per appunto placats, inserats in gazzetta, far videos per social media ed uscire avanti. Quando c'è spaien svessa e da ci c'è sciuffen u schliamo raps, quai nu ston las politikers e politikers tradir. Ma i da personas ci pretenden li stess c'è stöglian far quai. Gianna ha un affar d'informatica. Ses compagn Curdin es un da quest 100 candidats. Gianna pensa Schaiut cun raps a Curdin per celvegna elets ed ascirant il Parlamento a Berna, loro fa forse Curdin da mai un plagiair e combatte per mes interess ant il Parlamento. Allo, c'è una gestita qua. Des veramente minchen se ve, pia ti ed io cons raps che la Gianna dat ad il Curdin. I da fin già ossa politikers ci mossen quans raps c'è san per fare reclama e certs da fatta da ci già quels raps vegnen. In postut quistan sun fitch blers politikers pront da mossar cocia lur finanzas guardan ora. Otters però lo tradiscen insomma nuglia. Ai dat pia quals politikers che lessen botra di cons denes quel survegnen de ci. Per qualche forza tema che quelles personas dessen el futur ne gins denesti schevnies als noms. Nus venin lucau en Svizra a decider els proxims ons schels politikers ston mussar lur finanzas. Ados terce incredibile che existe schon de picchi deva als mammuts ed als neandertalers. Al glatsch che tenen semmen nosa montagna. Quel glatsch va 100 meters giuden e la tiara e vegn naus gelada permanenta. Probien ramonsch permafrost. Quel dati è cauternus. Il problema è us denton quel semida a liua. Rudont 60 meters ciafol es quista fora, al piz corvac sur Samurezzan. Jo qua masuren las perscrutadras la temperatura della getta permanenta. Una vetta quia in gris cler, quella sdrela e gela ad una derce. Sot quella vetta es il fond ci des ad una jet. Un masdül tanter crapina, terra e glatsch. Quai ten insembel scot cement e quella vetta la getta permanenta può essere più 100 meters profonda. Da quelles foras daia ver 30 il region alpina sur 2500 meters sur mar. Jeanette Nötzli lavora in un institut ci perscruta naif e lavinas ed è la misura de speons la getta permanenta. L'apparat per misurar la temperatura che foli la terra es nu installà qui avant passa 30 ans. Als ultims ans è stat più ciot, scosliu. I ven più liquid e la terra, il crap e tutto smuenta a val. Questa part qui va mincion 10 cm a val, di mena 3 meters in quest 30 ans. Also jetzt hier auf dem Blockgletscher, wo wir sehr viel Eis unten drin haben, da hat man vor allem so in den 10er Jahren, sagen wir 2010, eine starke Erwärmung eigentlich gesehen und nachher 2 Jahre leichte Abkühlung, weil es sehr wenig Schnee hatte im Winter, vor allem Anfang Winter. Und jetzt sieht man aber, dass nach dem heißen Sommer 2018 die Temperaturen jetzt wieder anfangen zu steigen. Di mena, scha la vetta getta leua, lura nu tegna la grippa più schiban insembel. E certas chamonas e pendiculares ston forse nirs giuradas più bain o da fatta nir rimplazzadas. Ma con masurar regular manch pon las perscrutadras controlar schi ven privlus. Per mai, asce la fredaia resta paradina. Si dice che da quella plevia. Tschüss zusammen. Anche prossima ga.